ngithi ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje, awulike ividiyo ebese-ke uya-subscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sibhekelane nje ama-transfer rumours kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kuma-Brazilians, iMamelodi Sundowns, ukuthi-ke sibhekele ukuthi-ke ibaphi abadlali okulindeleke ukuthi-ke iMamelodi Sundowns ibasayine njengoba-ke sibheke kuyona-ke isizini ka-2026-2027-ke. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke iMamelodi Sundowns ingase-ke isayine i-middle fielder from laphaya iqembu lase-Egypt laphayana-ke i-Al Ahly. Igama lakhe uyena-ke laphaya u-Emam Ashawa, oyi-middle fielder from laphayana-ke i-Al Ahly yakhona-ke laphayana-ke e-Egypt. Umdlali-ke lo oneminyaka ewu-28 impela-ke kubikwa ukuthi-ke angase-ke ajoyine laphayana-ke ama-Brazilians, iMamelodi Sundowns-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la engikulethela-ke ama-transfer news kanjalo-ke nama-transfer rumours kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.